Malo soi fu manuia. Malo fu ilang mai nai tu le tino Chris. Ya, fataru fatu. Paanga mo wo. Talanoa le uso le nei fiafi o mo fu stato su tainga. Inunga o nei su tainga penga failangi. Ya tato patipatia ma vi ia le li. O le mealo foreola. O ma fai fu in tato feiloa ia le nei fiafi. Ya. Tato proclame masani. Ya fatalo fatu foi le fasi tolu nei o matu fatasinia fiafi le sunga ya Mafi Mataafa ya pe sunga fa ya Efeso Fonoti ya male to ina ya Sione Tatupu ya o te taritonu o fa pupu harka ko fedo ina nei taimi o vava ai ku kai mo fa singa vafi whatever foi le fiafi fa malulu o tu pe au le o nisi vai nga tau o ya ra ka ko anga sa o ka ko ta ku le fiafi ya o salo le ka ke ia ile le Q&A question and answer le fiafi la ni la tatu talanoa ai se mata uputa u fa pe o le papatisoga tasi fo yo mata upu silsili tutono mene e kalesia ua matuai fitoso ai solo le winga po le ale saonga ia o fasili la le nei fia foi Talanoa le Uso po le asa tutu alalo o le asa o se tala le tuspa ia le mea tau papatisoga ia po le asa tala le tuspa ia e tusai ma le mena o le papatisoga ya la fa mo va solo tani mo ya sunga fa fenga ya Mafi Mataafa ya pe ma ya la fa mo de sunga fa fenga ya Efeso Fonoti ya sa le tatum taup badangang fa doan okay pastor of Chile por la escala ale kuspaia que le kala kuspaia papatisoga ai o te whimra a mata tu ia te whamatalanga i le roma ngā e ono whai upu e tolu ma le wha wha pēle tala a Paulo tau te leilo ea o i tātou nei uma na papatisoina i a Keriso Iesu na papatisoina i tātou i lona maliu ia mai masing whapalangi i le NASB ke maua upu whapea. Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Lo simple as kala kuspa ia. Ole upu manga yanga kiva ai koinga. Ole fai mai o tatou nei uma na papatisoina ia Keriso Iesu na papatisoina i tatou i lona maliu. Mai lola ia le fai upu e wha o le nei o te tanu wha atasi tātou mai ia o fisili whako kako kerisiango ngei ia e ofui kerisiano e Roma pa kam whai ku i le context a le fai mai Paulo i kerisiano e Roma fai mai o le nei o te tanu wha atasi i tātou mai ia il papatisoga i lona maliu o le upu e sao le mawau o le identify o identify fa te stato ma Keriso i lona maliu lona tanu mia ma lona toe tu kusa ua iai fa kaskako kusa le oke Iesu o ke kako ka mia Iesu ka mia kako o lona toe tu o toe tu o tato femerai ina ia tato sa vale i le ola toe fuata ina pe ona toe fa tuina mai o Keriso na ye uoti ile mana o le tama tole a tultuli au pula ia lo fisili po le sekala kuspa ia ile me papatisoga o sekala pupu aku o papatisoga ile vai o se fainga le e identify e kusa e por meu masangi ka kur fa opunga fa am tau sisil foile o se fatinonga i fafu e lo ile swinga la we tonu au la le winga nga fatinonga o identify fa kaska como Keriso se pastor so mi pole se fa sa mole o pule a kusa o a wifi te stato mo Keriso ilona maliu tanumia matu tu o maliu Keriso maliu ka ko tanumia Keriso tanumia ta e ala le il tato fatinonga le o le papatisoga i le vai
e kusa ai maletala a Paulo i ia pe oskali va ver kunga que le pe make sense ia nga kalango ko ia Tatupu ese sosangi kongu ile painga de ole se tu sina e ole el Colossians lua Colossians 2 ia verse 12 na famelen fai tau nena tanu mia o to fa tasimaya ile papatisoga o le fo iwa ia taiunga tu samale tu silen fai tau ne pastor ia al baptisoga ia al baptisoga o le me o man fata tia Yesu as an order to o le me tau ona fai a o lona winga o baptisoga ia tanu pese tunga mau vai e tanu fa tasel tanga tau fa ola ina ma ile maliu Yesu Kristo ina ia tu mai ile tu futa ina ile olanga fo male ole winga tonuna ole tu so so net fo ya o wia na so so net tu bo ile ta u baptisoga le fi ma fa ese fa popo con kuranga le ile yep Halftime ilo suma li facili li facilita ne fiaf le tatu te Talanoa ne fiafi i le fafita uli le pe faola ina tatu il baptisoga le fai pe le unga le ka ma fo infer ka ku facili il ne fiafi ona o lo tatou loina le tele fo iwa o onga o lo la tu fa mafaina le melia a le papatiso le vai it's almost as if e ke le alu langi o le tatou tau bula ne via fi o le kau fa sa o nga mea ko sala wa longo wa do sangwanga tau sungan fenga la ka ko se la si mo wo si no lu ana le laf si de ko ya e ma ngalo la le sala ki papatisoga le vai o sa onga le mene ke ka ku do la fia pe ma ngalo la le agasala ya wa ki do ma long sala ngalo ka kalang ya mena nga pe ma ngalo la le agasala ile papatisoga le vai ya amakamia la o nga ku pe ma ngalo le agasala e di papatisoga ile vai e tu sai o ngar tu spa ia le mangalo sanga sala is baptisoga vai e mangalo nga sala ina maliu Yesu ila ole ana ile tu sile sa fa so mai pasa Efeso le matanga e tanu mia va tasi tatu makriso nga pauale o me kangu mia e ka ko nga sala o le maliu Kristo e mana i volvina ngalo pasa Efeso e mua fa mangalo ina i tatu o nga fako a ngale o le papkiso ngor vai e ke le papkiso mua nga e sa wele karia Yesu e te talia mua Yesu ona fato mo ile o le winga o le baptisoga i le vai vai pe na sa no ia pasa Efeso o baptisoga i le vai o le mea voi le faailoa faalau i tele atu i tagata e ini mea laua kupu konga it's a public declaration of what's happening inside and if there's nothing inside there's nothing outside too amen ba de fai mai foi stanga ti ya ren papa kiso Yesu o le facilite le na fa kali Yesu se Yesu no se papa kiso nga Yesu you know what I'm saying and also and this is something like there is the water baptism has got a cultural aspect to it wa ile tatu nunga kamale o yang na seri o kanga kai sa mai le ku ainga leo ka foi o Nazarites o kanga seri o le lato natura le ile fa mama ingo la ko o ka ele le vai so se keimi ka ule anga inga ile kanga ka na seri ma ta uai o solia se tu la fono o lona fa maina mo longa ko fo il community e fa ko fu mo le vai
Whaka koe ka lia le community ka na seri ka umanga wha mai ngat vai. E ila ka konga o kamaleo Ioane o na seri. And you know, o ke leo mea ianga sa ui e sūwhai. It's not something for ele a mea necessarily ka kou ke hoa ele langi. Some of these things are culturally orientated. O le kau wha amalia inga o le mana onga o ka ngaka. Mālato o ngā nuu. Ma mea māsangi ilo la ko wola. Inga ia whai ngō fia e inga kau mori mori aku le kala le lei. Matalia e tangata. You know. Wāre mea wha maoni ane. You know, a wha pēlo e whai maise whina unga e ke papa kiso i le vai o ngai alu le langi. Ua maliu fua Yesu. Ua ki ngai inga fua Yesu e amor sa kaulo le ka koko ka e le vai. You know what I'm saying? So, le tali lau lau vesili. O le vesili le ka koko kalakana ngoa e nge fiafi. O le tali whai ngō fia e le wha maanga no ka koko se vai. Ngā le palapala e fua le vai. Ja, io no le ele tusi. O le ele tusi o le pe po linga mai. E ta ua ilva ngale ile nga luenga le lua. Alona fa pule torsul val. Le pe po linga mai e fa pelo no fa tawina. Ona fa yatu lo pe teria tela tu na salmoia. Mai ta simpa ptisaina auto uma ile swafa o Yesu Kristo. Mo le fa mangaluina o sala. Ona maua le e tau o le mea foi na mai o le anga pa ia le. Pe tau fōringa wha pēnā pisili o le pe tau wha tau mai i melea. Ia au te iloa e tatu wangi ele whai upule ringa ipo. Ipo le sa. Venga le lua korva. E whai upu tol sumarvan. Ia. Ole e taua ke le i mea taua e Pastor Mataafa I heard him say ele mea mua me le mea longa one of the key factors i malmana me le mea le ole ora ole faso longa pe lava on tato mali ele kompap kisus ka ele kirsiano ava ai foi ele tala nga luenga male faso mai le church i nga luenga lava ia malonga nga taltono matalia tanga faltanga the very next thing ole vai ile vai per kala pe kelo lengo fai ia lengo lava con el idioma la to nga umalonga fala inga mailo ia sesi pe ese me kaufia ila to mal baptisoina lo inga kamenga umalonga fala inga ole mele fai ale ko fa ole ora le me picosili ona taua e mo fala inga oi ona baptisoina e loa lea ile e faisi lave ole upenga le karkala kako I because ele kukusa foi il baptisonga atato cristiano ma il baptisonga a Ioane il papatiso pe nga fia foi se non apresso baptisonga le fa Ioane baptisonga ole salamo. But during the time of the church, baptisonga kako le kalango mai Paulo fai pulinga fai tau e tanu mia fa ta sita toma e ui lava inga ia similarities pe kako kilo to ai ale fai upu one of the verses le ile anga maulalo feskara pe le se singa fa le liu tangata ol fai upu le le ngaluenga le lua tolu valu onga quand fai tau tu fai pun fai caution ile fa sa mo fa mai ia pe teru la uli ia mankuale kalngope kelu ikangaka o le fa longo le upu matalia in other words the very first Christians melola ia le o Peter ina salamo ia mai tasima baptisoina o to uma ile suafo Yesu Kristo mo le fa mangalo ina sala ona mauale o to o le mea fo ina mai o le nganga pa ia lea o le si foi mea nga pasta kafi mai pa uminga o kaukala o le si foi mea ona malama I o lua kirsiano ia ele kusama ko ile kemi ngai ale foi mai ia Peter ia tasima baptisoina o to uma ele suafo Yesu. That's another whole issue here o ngale suafo Yesu le ka I au kako kala I
ele me ka o ele si whatuatuanga ngā ka o le oneness Pentecostalism. Kere lope ua whea si so tātou, ia po se si vau whafonga me le tātou mtapune whiawhi. Ia o ngā kamaloa ingo ia Gino Jennings, o se kasi o whaila unga ilonga, il whatuatuanga lea, a vanga lea, ele kad kongu tolta spa ia. Ele tel tonu la tolta ma le alo malangang pa ia. Mea ngai ka ua ele oneness, they believe in one God just like us. We believe in one God, but three persons. These guys, they believe in one God and one person, which is a contradict male mea la kalangoa mai the whole Bible. La makila le three persons of God. O se whainga fu i lea e mana o mirkalia ka kor whaatutu, wa le whainga o whinga mala mai. Ele fai upula le tolvan, piang whakpasta a umiloa ia. Fai mai onga. I think the key word inga ole upunga ole mo. Yeah. Fai mai baptisoina auto uma ile suafa o keriso mo le whaamangalo ino ang sala. Ile ngangang kuspa ia mal whaapretania ole upupalangi nga the word for. Yeah. Each and every one of you for the remissions or for the forgiveness of your sins. But you don't need to know Greek to know this. Le mere leo whakawai. O le upunga mo. Pea fo le me fo lea. Whakika inga masenga whaia o whamatala le me lea. Whakika inga pe le uki ngā ulu. Whakrola ia lea. Ia. Mai se e ingu sa o ben kolo mo le ki ngā ulu. Ele o ingu la inga ia ki ngā ulu. Ngala nga ingu o nga ua ki ngā ulu. Ese mal whaonganga le mua foi lea o ke whainga luenga maa losia mo se kupe. O kamai kamane se nga mea ia. E ka ule va i lo longo ngana o le resultant usage and causal usage. Condition or the result. The reason why we baptize because our sins are forgiven. Yeah. Different from mele fa liura vanga fe mai. We baptize in order to be forgiven. Mind you, the context is Peter is preaching to those who now receive. Kanga kaleu kalia. Ia le whaalatanga. Lera mai peke, pe akanga paraphrase. Okay, ngauko kare whalkang. E mo o mia papkiso inga oko. Mo le whaamangalo ino ang sala. In other words, wa umang whaamangalo inga oko ang sala. Papakiso la. E whai ma wha mauninga, e whai ma wha longa, e whai ma wha loa. Ua paptiso ina ko ang sala. So ole yusla le whaongai, it's not a conditional. It's not in order to be forgiven. It's because of. Ona ua wha mangalo ina tatu ang sala. Ole mea lea papakiso. Papakiso mo le wha mangalo inga ang sala. So, like I said, you don't need to know Greek to know this. It's just ilonga malvang. I say ame e kakao nga mafuli le fatu tuanga malta tulungo tato Cristiano I. Onga contradict Marcus pa ia. Pela merang fai mai ia. Leng sa ungo e basta. Nga maliu lavo Yesu. I fa'aula inai. Whakika inga. I got this Hebrew 9:22. If I might. Ale o iai fo'i. A le o iai fo'i se wha malingi ino le toto. Ua le ai fo'i se wha mangalo ina o agasala. Kasi ale me mangalo agasala. Ua nga o le toto keriso. Nga le maliu keriso. Ua nga o Yesu. A wha pēla whai maila o li ia baptize in order to be forgiven. Then we have a huge contradiction here. One of the golden rules the agreement, the uniformity of its theology. If a person may contradict, then something's wrong. Something ele discover pele ilo etato. Ya pero o se koe fa pa ile mele pe mangalong yang sala pagchonga pele ai a pele culpa si afsili me mangalong yang sala como el paseo va algo ele ai max pa ele ai ina ia one i fa se na vuilele le tato o ngal ni fef you know le fa fonga mai ka ku audience. We are not saying I'm a wolf for your pub. Yes. That's not what we are saying. Not what we say.
you see, o le tātou o ngale whai ka ko ke whakawa inga le papatisonga. Ai tātou te le talia ina se o ngai whapea se i wā ngāwa i papatiso. Whakaia le lang. That's wrong. Yes. Ai tātou te talia ina le tā ua o le papatisonga i luka ko wola kerisiano. Ona e peila o le mele ka ukarango ai. O le whai longa aku le i ka ngaka o iei le suinga. For ile, it's symbolic of what's happening. Yes. I kongo kako. Ai ina ya wene is fase ina tanto va pe o la uri la ile ka kongo spapso. No, that's not what we're saying. You know, afa ye fa fonga mai ale ka ma fo va pe. Yang assume ile mo pakiso. Because we believe in water baptism. Yes. But we don't believe that water baptism will take us to heaven. That's not right. Yeah. You know. Yes. Ya wa te kau fa no foi pe o isi ka le sia wa menga fa kon sem ka upu. Ola a ka fi fo papiso. Isi fa no isi melo papiso ngai de vai. Ya ale la ma ya le fia fi ko ala. Ya o ke le o winga a pe o le menga la ka wa ya lo ko le vai ngo. Mo se me fa papiso. E wai Siciliana. Ava fengi pa kalia o el fa o kanga. Ira ngu ore vai. Ai o ki kai. Ngare. Ki mulo pa. You know what I'm saying? You know, it's common sense. You know. Wa kelia ku Afrika luos fur kilo mika sa vali el fa finge ku mai vai. So what if you receive salvation there and there's no water? Silsila fo kusenga wenga. Yeah. You know, le kele yo kala kusenga wenga ka kan kalia fa ultanga kala inga. E dei mase me ilo wa umana tua. E dei mase me o fa pe inga umalo o fa impap kiso. You know, there's none in the book of Acts. So, you know, le mea ia e ka kaunga ia se papatisonga na vai. Yes, because e kauanga e ka ua papatisonga e ia Yesu papatiso le vai. O se mea fo e kauanga fa wau pe sao de. Longa lau o le afia fingi mo ka kua lo ka ko kala me. E fa wau pe le papatisonga le vai. Ai le manga no siang sal. Ile manga no siang sal. A me se na le pure manga no siang sal. Ai fai pe. Sao. Wai fa pena lo se o nga ia peida mele ka kalango ai o matua le o nga le liu Yesu no ka le pe ko el fofuanga ale tu le ko ka wenga o ka ko e la unga inga le liu Yesu ai na unga pa ki sur vai because o le wala nga fa o kanga pa fa pe o le fino unga but you know kako ke lo ver ko ke lo ka ka kako ke lo papatiso ku I papatiso me agas sao si do ku fa mo ku bolo ku le vai o le ka ku me agas ole ka mangingo anga ele suiza se papatiso na pa wale mo ni maule ka ke vai le langa ka suia o ngau o ye su le lo le me fa men ka ile roi pe o ma fu anga nga fai e de mele o so vai pe un kadia farkanga yes but that's the reason kadia farkanga pe se mene ka ro fai ya a fai ele se vai nga pi ko mai o pa o mi se pa o me no kadia farkanga ronga na ka o pe fai a fa fera bene que faru me pa ki so de nganga ka ke ko o tasi ai le pa ka ren ka ko ka ngo ai so ngia I lungo sa ka ya ngamba wa Yesu le inga lungo sa ka e pa ki so e lo ku ya ka ku se ko inga le pa kanga ka ku se ko I fa ko melo ke lo pa kanga o le ali ka inga ngalinga sa fa sa ko au ke ron ka pe lu ku e ku pia
fuelang kala. Iwe, fuelang kala la sa fai. Nge keu mau ka koa pesa. O sili ola vela sili. Le ya pe ai se ame ka wenga fai pe o le sili nga fa nga me la sili mo wa o me mo ke o ka nga fai la foi la fa kongu inga le kalesia. The order is not for the world, it's for the church. Le vaenga o le matai o lua valu le ka ko le Great Commission. E mulia I mai si mea mai ia o tau atu e whainu umalava masoo umalonga merola ia lea papatiso atu. So it's an order or a command mo le kalesia. So it's not a matter of it's not an option. It's a command to be obeyed. Le fa pela nga necessary e mo faltanga pe on ka ko karangoa. Pe persona nga mas fa pe o le se vai. Ele afia e fual faltanga. Onga ole kele ka ko vai. And we have the command. Then we need to obey the command because the command is for us, the church. Umarong fai maso papakisolo ia mawa o loa a o koe papakiso ile odanga ke vai Kasi salmo. Yeah. Ia ngarona na poka. O lea le mafua sa o he kulanga deu. Yeah. Ile kulanga le pe mga obiel papakisonga pe de mga obiel papakisonga kia nule. I think we're still lingering around this same thing. Onga ole context ile pangka. E kamalia kia au ia saunoanga sunga tu ina. All of us, even me, o launga so maka o mele, especially when it comes to papkisonga. Ele ai longa nga se lokua, surely ele se lokula nga ele fanga lokul ke mele. Ia ele faingiang kaulanga ele faz furua ele kale ele loku me apena ele mafuka I kaka I ka le tua o kako viunga mga ko kalanga a fa longo ngai kala fevel peses nga mau ele mere ali Sione a fa longo ngai kala ale pankanga fa ele kala ska fo ingale ele fa alongo le upo le tua e fo linga mai mankor ke mile o fio over mar kurs fur kausa nga Yesu and about 2 to 3 years karunga ngala unga mkala aya nga yesin ke mi fa alongo la kamale kala isela nga Yesu fu al fa yo lan kala le Nu ka ru fu ko viva e kan fa kan se o le tasi foi o e na pangta ua fa tau wina o pulanga o ia te o fa pe mai a fai o le alo a fai o le keriso ina fa ola ia o ia te o a toa mai ma o nei a o tali atu le tasi o vao ia te ia o fa pe atu e te le mata u e ile atu ina ua tatou sala fa tasi wa tonu lava la ta sala awa utawia mai ta ue tusa ma mea na ta faia a o ia nei ele aise mea ele tusa na faia e ia on fai mai leo Yesu le fai mai leo ia ya Yesu le li ia e mana tua mai au pe ia fio mai I lo malo. It sounds like someone that know Jesus and someone that singa malama anga. Yes, that's what I mean. What's going on? He could be one of the followers or listeners I came ala unga Yesu but still ele kia ia fafuka kole manatule ele papakisola o kamalea ale winga tala onga kau mo singa tala ile I upunga faila o kamalea and we always have the assumption ele papakisola o kamalea but there's a possibility if linga mai he was a believer for what is wa la femelle panka fa pe elem face fa longo le upung fem panka por menga
nga o le vanga mo lia a fa ko a fa longo mulmuli ila nga yes so le sifi le kau le ku ka nga vale a le lia kamera o kama ka inga o le sifi nga vai nga o le mo salamo le panka ko ke le sa mo ku sa ma upu eu ma ko le ang fa ye no i ma fa mai le kariela o le so ka ke fe a man ko o ke lo fa punga ye pe po songa nga i salamo po ma ke lo leng sa mo wa mo sa ka kai mia leng sa mo is kama e lo mi ngalo ka le pule ore ko ai ka ko pe i po songa o fini de me lo po songa le si fa se kada po o ke le fo e kalsi mai ia fai po songa ko fio mai fa kiso de nga pa kiso de ia o me fi mam na pe ye se pa songa fa de wa de la wa ma o de vai e ke ya do de ai a wa fa ka muinga ia e hala de nga fa ka muinga pe ia si ba kuiar ko va se ko por asa kala ni pa songa fa de nga nga e po songa de vai ia man po ang ore ka kan woi pa songa ka po mi fe mano past okay lo ole papki songa pa le nga ka mo e mo papki songa pa le nga ko papki sole le ba i lo wianga ila pai ka e kuspa ia male pe fa ka papki songa le nga i kai mile wa e kalia yesu e be mali im fa ola yete no mingo paptisonga na le nga Efesi pas Efesi ngumele mele onga ole pa mafau ile ngalwenga lua ka lo paptisonga le nga ole menga la mafau kristiano yaso nei I think ole ki scripture le menga masange tato le au kristiano ole 1 Corinthians 12:13. Le fai mai va vela su Sione va mo 2 Corinthians 13. 1 Corinthians 12:13. Le fai mai for by one Spirit we were all baptized into one body. O pesa sunga ke le nga o mafaya o nga ina ia le baptisonga ile nga awa fo i ole anganga e to tasi na baptiso ina i tatou uma i le tino e tasi po ole iutaia po ole eleni po ole polonga po ole saulotu ma ua wha inu mia i tatou uma i le anganga e to tasi ia o ele kuse polo i Corinito e kalsi ele kusi koriniko o nga la kusi korinito Christian o la kusi Paulo Cristiano ia ua uman fa Cristiano ina ala fai mai ua papatisoina i tatou what that tells us is the time ua umang papatisoina loinga fo linga mai o so se Cristiano lava ua uma ona papatisoina i le anganga o le kaukarango aku i winga mawhai a matula fono le ngangana pe makua isa o level o mantua o upunga i ngā we were all being baptized i nganga kuse kuspa ia it's aries dance o le mea ngā kupu le tua nai e le mawhai on koesu it's something that happened once and for all it's done the other thing o le mea ngā whai e sesia i tātou o inga whera ngā mea o Yesu mai kala Ioane o o papatiso i le vai muli mai le na papatiso ate o tau le anganga a tō maleafi so he's talking about Jesus wanga umalo Ioane sau Yesu o ngā ia whale le ala a Yesu muli mai ia ula ia papisonga whale anganga e mafuli lo o manatu il tau Sione pe sa o mangkua nga lewa kusa mea sa o faisi sike i le fisili le hapasta o la furenga o le mea Sione so Cristiano lava e fo linga mai o uma papisoinga ina utalia Yesu so ia ole kusa man theology it's something that in experiential
You know what I mean? O se mea fo ngale le baptisonga le ngale le Mafi ai ia charismatic ia songi. A fai loa ia le loku ma fai kaukalanga ese ma perfekanga ma keke pa punga fkangisi ma fe ma aka me lola ia le papsonga ngale but according to the language look at it's something that happens once and for all, and it's not it's not experiential. What that means is it's more like your spiritual birth. It's more like wafana for winna oi ioi faulainga ioi ele loa ka ko kemin conceive ka ko kinga. It's more like if apenga ile papkisonga ile nganga fauna le fenga kala pa mai papatisoina ita to ile nganga ta papkisona ita to ile tino keriso. So and that's another thing leo manku for me into one body. So without the baptism of the Holy Spirit, you cannot be a part of this body. You know? Ole papatiso inaita tu ile tino itas. So in other words, ele mfenga avea o mas Cristiano, ele mfenga avea o mas kanga kole loku. Pe ale papatiso ina o ile nganga. Ako fa fainga ofie. Afa pekere faulainga. You're not a part of the church. Melanga ele biblical ele le kakalo so ol fefe apos Cristiano papatiso mai lo nganga. Papatiso ina mato. Why? Because it's something that happened once. Yes. Ele ngala ko kakalo ko. Pesa. Ol me nga kon fa ia lotu ya so ngai. Is experience fa ape yo ngaluenga elua. Even for ile ngaluenga elua. It's not going to happen again. Pero merenga o falongo le nga pasang failesi aso ile kusinga luenga kasi lava il pentecosto there will be no more pentecosto. Yes. Why? We already have the Holy Spirit and none of us were there. Therefore it's an experience agasala, it's an experience agako ile church kemingai pe kai fa pe nga ile wingo le mele ole songwanga la le fiafini basta e fodinga mai o le faolainga e papkisunga le fadanga kai e kukusa mal faolainga. Pastor, I can say yes. Ai afa kinga onga all la mele kapsi sili we skip. Yeah, well, there was someone you. Yes, for now. Yes. O Ioane le fai le pai. Yes. Awai na le fai le papkisunga le. Ma kusa markala Ioane le papkisu fe mai o papkisu le vai a mulmul mai ia te au le papkisu le tol vai a toma le nganga. So he was referring to Jesus, the one that comes after him, but no one came after him. It was Jesus. Yeah. O ngana folinga mai o Yesu e fai le mea nga le fa ko e mafuli lo ta fi ile finangalo sunga Sione ko kiki lava ang fa nga pula ko kiki o nga fa ke nga sisili le mea ale mea ia I can just say yes o papsunga ile nganga e kusa malfaulainga, which is ol meanga e yai, but e yai foi escala que ele fai im capsi sit foi la valea pe ole soteriology ile melea poinga faia o you know pe meanga le kofenka na okia ku ese kala ale mea he can be that kusa mal faula inga onga ole kula fongo ole nganga ki ko something that happened in the past. It's the truth about the past, and it's happened in the past, it's done in the past. Ale ko ke ola inga le reality ole nga history wa umang kupu ole wa papatisoina ita to ile nganga in the context le olo kusi paulo I kerisiano ele kusi ka yet to be born again olo kusi ka u born again. I think I think ta wo le fesili le ole ale paptisonga ile nganga fa pe fe nga kupu ngam because be meleve me ia pasa Efeso you know, a lot of people would think about this o se me vuile le pe mele le songa pispiso afka ngisi ka loku popkisolenga o fa pe ka
papakiso inga nga ko le ngang pa aya umangalang kangi nga dia Omang kangi solo maka. Morong kangi ay. you know umangalang kangi ofere ngang pa but moa ula vai le mele o tala le fai ki masengo fai you know le aso pentecoso mo le fio mo le ngang pa that's when the Holy Spirit was arriving. Yes. But now the Holy Spirit is no longer arriving. It's now residing. Yes. You know, e leo koe a fio mai le ngang pa pe nga fio mai la so pentecoso o le ngang pa lo wa fio e kongo ka ko. Yes. Fai mai ngi la fai mai kala le pe mere fai mai ai baptizo mai le ngang pa o fesi o fesai. You know, le voi pe fai le sitala pe fa long mai foi Talanoa tu ai pe o fesi le pe o talo le ia tatu talo fio mai le ngang pa ia o le fesi ke le ale a fesai le ngang pa you know e le fa pe foi e ala na malu ma le me fai kongo lo ko ngole ka ko ke o mai ma le nganga o le ia ka ko e le fa pe foi le a mo lo ko ko le i o le nganga o le ia ka ko po le nganga o le ka fa nganga you know so it's really important to define po le ale me ka o papatisoga le nganga pa ia our definition is how we define papatisoga le nganga pa ia o le kaimi ka ko kalia Yesu because when we receive Jesus as Christ and as Savior and Lord, that's when the Holy Spirit is in us. Yes. You know, ai ka ko kere ka o foi me foi ke fu mo you know, unfortunately o le kele o kangaka o define the baptism of the Holy Spirit in those things. Yes. But where does it in the Bible say that? Fe foi o kuspa ia o fai mai inga papatizo inga le o kangaka ma ke solo there's nothing in it, you know. So we got to be careful that we don't define the baptism of the Holy Spirit in that way. Otherwise, se vangala o ka ko fkangi si fko a papatizo inga ko ya uma foi nga fkangi si ngale Uma papatizo. That's good da. O famang yang ke le meren le karanga ka ko me mesa no so feranga. O le ai e ke fiu su e conclus pa ia, you'll find no command to be baptized with the Holy Spirit. Nothing. Ekele most fatonunga. There is a command: be filled with the Holy Spirit, be led by the Spirit, be filled with the to be baptized with the Holy Spirit. Why is that? Because it's something that we cannot do. We can do the filling of the Holy Spirit. We can pray and allow ourselves to be filled. But to be baptized, ele se me e kusala man kala Ioane e mun mai le faia longo winga e fai ile fai talia o le atua anga kri foi le masoteriality ka ko le fai mai. Our salvation is totally God's idea. It's God initiated, He progressively fulfilled. So He baptized us. He gave us new birth. He chose us before the creation of the world. So and that makes sense. Yeah. Ma u ba le fia fifo i wa. Ba gi mo mai ku ye lu. Papatizo de vai. Papatizo de nga. O de vai la fa mo pe. Ku sai foi marca ko ku la lo. As long as we have water, let's do it. Ai de vai. Ja. Ole nga la. Ia mali. Fa fu fo i ka ko. Mali. La u ye su e fa ia nga be. Ai ka ko anu fa pe. Awa ngai ko i fa ia me o papatizo ko nga pe ya ne ka o ka ke ai pe ya pe sa o nga.
Ia, ora masaro na le o magigo aki, le kula. Ki so Wai, ama pe ke a oi. Ia masalo ai si me. O fisini no fisini fai wenga fisini. Pe la si papatisoga ese mai de vai mani, o lo ka mafai o se si au mai ko. Pe na o lo a fai ala o ke ki no kana o se si na me no. Pe la si papatisoga ese mai de me na. Wa de o pagena fiafi. Ia pe o kuranga esa. Mas si o le kele o le tele o ka o va ai me. Ai no ga ko e sa foi le o lis ka pe desire ia mo o la me. O kele me e fa ngi. I know la o i o mai ngi ma pelo e ma fangu vai ma menga. O e vai fe au ngo i America va ai revival sanga fai. E fa pe ngare fa ngai me uri. O mai no fa ngi. You know? E ki ngara nga ka kuri me le fiko. But what we're saying is there's nothing in the Bible to say that's what we should do. Absolutely nothing. You know. So o ka ko foi o nga livia fi o le fa se inga voga ko lango na ngame. You know. Kuspa ia e fengo fia ka dia Yesu ya. Se wat vari so. O fa lave meto in fa lave o kanga it says ngai ka ka sa mo if alongo kul me uli lo sa mo if you take time and study the life story lo li if none of them have any solid education the foundational knowledge or kuspaia or from emotions or from experience. Never teach your experience because not everyone experienced that same thing. Koe whakoinga vo i tātou ia ma tātou inga whawhongwhonga le nei tai au. Mozo ke mi whaalongo ia o ngā kamaloanga Gino Jennings. Leo ke woninga oi ale loa oela kuspaia e ke se e ai. E ke se e ai o kamaloanga e le ka kon kaspa ia le fa koe o nga o li inga e ele taltonunga e need le baptiso e fa ola inga e le a ko alo faltanga pe ale baptiso ina oi just because ole ngaluenga le lua ko valu le mai Ngara vai ngai ara ki ka ka porgi. Sure. Wa o le ka ko fa ya nina o le be e ki de am le langi po sok. Ale la o vai ngai le e alu. Ole ora vanga e ni pa sok. Or ka ko kala e fai il mele. Na wori e ol mele. Sala mo ngi. E pe ngai ing sa mo wor me uli anga o ngan. Our formula for salvation is very simple. Christ plus nothing salvation. Yes. You know, it's not Christ plus but baptism plus. It is a you know. Fai upure sa o de be de Efeso. Efeso lo valu man malaiva sei va na foi punga pe o sa wanga de megi su nga o ke vi so le of tu no fala ina tato il fa tu ele mai te o tu fuile a le me o fo i mai ele tu ele ona nga luenga ina ni imita sta sa o le so pasta salvation just Christ alone le am si me ku akon ame Ele him foi ngare de ma sang Christ alone. Ese ma ngai nga him. Ka kire ro pu ava kon ma ngai. So ai mai foi ka ko o mor ka ko ke. Ya, no salo le la fa camino ko ka ko. Guri de. Ya, fa mara ka ko ko be ya. So go ya. Ta wo mele fa me ya le sa no ma Efeso ile mele pi so ka I ma o onga ia ele ka ko winga le to taspa ia you know a ele ka ko winga ko kaspa ia pe ka ko le ka ko winga o Yesu o le alo le tu kusala ava pe le ke loku pentecoso pe ke loku a Yesu ka ko winga va penga
o ka ko nga mo wa ka nga ke ka nga ke lo ko nga you know o ka ko okay ka ko nga mo yo fa ele fa lo ina le tu ele ai se ke riso I mean ye su ai le o se tu so ava pena ke fa penga alo lo ko nga you know because o le foi le fai mai ele is opportunity ile kuspa yes ele is opportunity ai mai an kuse king ese e ali mai ka ye ko o le ala fa winga nga le kala le al kuspa o mai ina ta tu fa ye le tanga tai lo ta tu fa winga nga ka fa mai ta tu na ka ko so when they make the image the fakusa it wasn't 3 or 2 fakus. One fakus. Yeah. Why? Because there's one God. 3 persons. Even that, kwale ofia le fai ai o kamalo le kfako. Nga o ai ai kam fai debate ile mel. When Jesus was baptized, Jesus was in the water. The sound from heaven was from God, and the Holy Spirit was hovering over him. Three persons at one event day, one occasion. So how Mariano ni sai marking papatisoga not in one place, but they were all Olala fa winga ngor ngame pa fa pe ki ka kongu si kaspe just society kona sai ya o pole nga e wai ele fu nga ne mai so ka ke mo kongu kusia paulo e kara le Asi, e kele mau karale, ai foi karale, asi se, e pese mai a Yesu, asi se, le ngar ko nga mena, o Yesu ara katkango mai, ai lo fa ngar ko na, pe o le singa me, ka ko kiki ko foi le o le sidem ka upu ka nga katkango, mo mengi o a si, e wa e selan ka upu o ka ula nga le fia fingi, wa o ka se rai, e ka foi nga kiki lo ya e karisi. And a lot of these guys would say to you they believe in Jesus, but it's only when you try and foile ke kalangoa ku ye mai failes fesili vai fa ka mai ka ko ngi Yesu e ka ngi failes fesili o Yesu ya o yes o ngana ke mo ile of kasi ile ka mori ma wo vanga sa foi me ke au me ka ko ngi Yesu ya ka ko ngi Yesu o Yesu ya o perfect e ke ka ko ngi Yesu o le ko ile ai ya ngana ka ke se e uia nga ka ko ngi Yesu ala nga ile o Yesu nga ka ko ngi ye ku sa mari Yesu ka ko ngi you know, and we really have to make that question, to ask that question, to know who they really are. Imon mau yo vanga. Yeah, over Muslim, they believe the same thing. Yeah, Jesus is a good man. He's a great prophet. Nga fai va venga ma me fai fina le tu e olo mera Yesu le tu. Yeah. Tinailo o ala la ko ia manu lava ia va pera mo muni le fa ka mai uma foi lo tu me ka siri ia o ora fa ka ko fia tatu pe si Wai se kare si esula ko Yesu e so le si su ma mo ngai wai ma ba nga ba ngai ele kasi e al conclusion el ka kupu ili fa magalo se agasala I se papatisoga I se vai ya maro ves di deu manindo le pasta ko fa pusi skala ko fa lifsi ko fa le pusi ya ma tu le ngor faftai fia malo la vale faso malo foi le Manga foi tato ta upu man ka programa le fa fia ole fa man me pele tua ngani lu ai foi
tu sai singa ngalo le tu fa le tu de anga il mo fo ka le si o lo to va ai fo ima tino keriso ya mo pe yo tole ma no si le sili ya le ola fana o ta tu ma ka ko ya ma o te tonu ya o le fai unga nga te Talanoa le Uso le nei po le o mautino nei papatisoga le vai e ke le alu le ranga ai fa wa ya e fai ya ara ka kia o papatisoga o le ranga fa manuia le tu le nei fia fita to fai no il verso fo il lo fo le tua so il faut mai manuia amende